Nteto ingi na ndiba muba MCA ba mbunge county ya Tharaka Nithi baugite abunge na mabisa bangi ba thirikari nene babatere kuthikira uge bwa Kenya bwegie rwari rwa kigina uria twitite na mbere kwarirwa baugite inya yonthe ithagirwo iri kiri mu Kenya wengwa na nandi na batere kuthikirwa barite jakiri mambura jaki untwire ya muthambi aria mwerekeri wa mantu jegie untwire George Chabari orite siasa batiga atonyeire mambura jegie untwire Mati Mugambi na Titonkuruke bakiaria kiathoni gia untwire bwa muthambi mbari cia mugona mithero pamwe pa ma MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi barugamite na Kenya kuria bunge kwigwata na kuthikiria Kenya kumania na muchwandora bakurukirie muthenya wegoro mugaru na Kenya ndetwambirie gwiciria na kuthikiria bore wananchi bakuga tonto sauti ya mwananchi niyo sovereign kana debu sauti ya mwananchi niyo etuigete au na kwoguo na tukienaga muno gwa kijokie Kinya mwananchi akarega ni watu andikite nikaenda tubutira wiro u kana thia kwoguo no mbende kulomba through our MPs twambirie gwiciria na kwambiria kwariria the executive na aregoro nikenda bambire gwiciria monto wa finance bill 2024 nikenda tonyamuto utonini tutigere turi wananchi bakwetha bagioppose bagiasiria bakwereria nikenda tuzitu yamwe sababu wananchi ndio wametupea kazi kuringana na jumbe baba mu Kenya no ri na inya iri iguru burundeni ya nthiguru ya Kenya na nkinya katiba ya nthiguru ya Kenya na kwoguti bwega kuringa kura na arabata kwenda muntu ondo ena voti ya kugera bantu akamenyaga abwiri kugera voti eu kuringana na muntu ro mutumete buri kwenda kana tu muntu ageraga voti kuringana na muntu ro mutumete buri akwe nebi wanaishi twena thina ta community no ntonjaruo ndo nejia okira atongorie bao jiabera barenda baringa kura atia gikundo na gya okira atongorie bao ndo ala baibera barenda baringa kura atia nebi benu bwabanga bakaringo bure bakenda no ntubutaberire alo no ntutaberire bure tukwenda baringa kura this other time round ana tukagira tukabera bure tukwenda baringa ku kiatho giki mundiriri ntugo ya mbere ya kuonanirio ntwire ba muthambi mwerekithia wa untwire ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari ya kiorotagira tongoria barabari mitugo ya kwaragania na gutoka biatho bia untwire ya kiaragiria iguru ria kiatho kinene kia urangeti kia mweri tuthiite nyambura cia urangeti tutikwenda tukathi kuringa siasa itena maana na haraka nini kia urangeti last time kuri na antu bajire no kugere gutwenyangire nyambura chetu heshimiwa hapa pakaria of course lakini kuri antu bajire no go bageria kwenyange nyambura ira chetu che urangeti okaya kwigwa wena responsibility onenkerete imukari wa Tharaka Nithi mirute we toki athini tagiki twaya gatwe baite intomero tubaterete kuyonya nyekerete tiko ya kuoneria ntomero bura wati aruta wirembega ati aruta wirembega na no awetiria korarega kuyegoro iki amwe na bubu MCA kaba wanja ugite ibwega kurungaga na mono ana bantu arume kagita karaba kugimara no togere kaza mitugoria tia kemero I want to assure you bote kagya na mauto tamama makugia neto kwelea nogu ana beto bagetano no tole no twadire dibitali bure batanagwa ngwegwe rwembo andakena ndano ile jatana nagwa oga untukaria ngapu bure baragerua itokani bo balerie thiando ncho mitambo ura no murugamiri wa kiama gya Salty ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ugite untwire bwa kaunti ya Tharaka Nithi buri choka nthi nuntugu utire na watho bwegia untwire ndeni ya kaunti no ntenda kwaria uma kuma kagita karagwa mwanga kagita kamuthomi njoke gutire policy ya kacha noe mogu Tharaka Nithi barikite kundibeti na yakuruka na ike uti mawona kacha tiko nenkora support mbega ndiga turi amwe antu betu tende kia tho tagike gitiagirite kwigua ibanta mero bakungangana nakyo imangotore bagirite kwa baba nenkere kuma thirikari ka tutiagirite kwiro imantu maurangeti imoto getagire imo thirikari ga pandaga turienda kacha ifando in very small ways Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.